International Day of the Women. Dia kemat jung try ngiro asisiai kynthei sngi balatresitom hayeng hakabalang kemlang sanang nadu kisista jungi haru pikilong kmi pikon samlaru pidei kita kikon kynthei jong kabalang tekum kene gosngi kynthei klen kipendan borom meki korkom kawarpang dengan jingdwai dengan jiro bad daka kam tame kam sim ban songu ayaki dengiru isongu e paro kynthei badan hani ki balano asnyang bha hayeng hakabalang haimlang salang kubre shibone mokmi be samla be ikon kynthei be ki sister be ye songu ayapi hakani ka pratrek upnai march araja punreu kabalong kasipuram jongpi International Day of the Women. Nomor katang ikit pok ayapi ban klein ban kot ban kia ban tresitom ban banyak syakmat tiga balang kong berbor om judan ciaper apa yang serang kynthei kira kat kedan kemat cuplay nama lasina latau hakadur cuplay bar haga balang ru mentala ainung kit kamlang baro bat senrang bagantei pai kuayar hani raklelang bat senrang bagantei balai habia trelang toy kini ke tanjung ilele bun kynthei batrei mo batrei haki jing trei prepare te namar kata ya pi kynthei be ni somu ya pi ka kyntien bas tanata man kachim jangi gong KOMEI Mahabadan kami ka ai jing sai jing kemen jing sok kai gasen tera bangi barong istanat bandon ke kami maka kami kala bersumari ki kon lagi dan cipau kat sawot kat sangot sisa jing hendan kat sawot cipara hanai ke kami ka sumari barong kat sawot ki kat sawot ki kon pakilane man sumari kami kimla tak koi ke kami kimla kata kerkom dur kedustur jumi kanai ke kami pakalabe berai sap kerpang ya kah terdawi songo ya ki kynthei di batrei sitam di banos nyang ha kepercai ha pokabalang ha kai menang sanang dia mengata ha kadai sesingiro baru pratli kisun di pendan boram kerpang kynthei metakasi di hang niro mata dan sibon kynthei di pendan boram kerpang ya pi ublei nakarku kadro ya pi mentangi dan kemat ujisu de kupu bayem balawan hia na pening sisin dan angot ki kini ki nong hikai sadhu jong ki hindu kat ba ki nang lecing lei negarel habala sange karel wei na kita ki sadhu yo ye ikot bahap na pening nang non hap itam ite ikot ri la tho ngalong pu bayem balawan hia na pening te tau sa tu long itu wei pat kamu ayu kan ni ketin tu tahu wei pat wang kan ni balasut balahap na balasim na kakot ba joki kristan utau balayo ini ikot kenop ngalong pu jingem dan jing sukshu ulai wa ulai kendu ye wei pat tekis Wapu kata kes kemud ayu kini kata tien ngalong pu balawan hia dan pening utap kata kes lo patai kata start ngawang la sim naka Bible jongi na gospel juyanes non riu kasan puwe te la pule la wat la pule ngalong pu bayam balawan hia dan pening utap bamu ni pu wadim junam tau seju wang ale gumno ban yo ba minok pu na talong hapan long kristan tu ngakwa ba long kristan lai kai ko niam yu na pikre yu ban long kristan andau la yo kata kajing baptisma la yo peniang yu ni sakamen pu tu bayim ula kemen sim ula yap kelen ngalong pu bayim Mdei tang balo yo peniang yo pu bayem uralai keleng banong ngalong pu bayem bala yo peniang yo pu bayem we hap yaki we
Bon ki bangek leng bau tau sadhu balakala Kristan balangek nama royok pediang yuk pu behem. Pakistan bi ngama pi baro ina yuk pediang yuk pu behem. Balawan hiya na pedeng. Bag gila yo jingim bom cukut ndeng tang geba tangane prathai ka jingya neti jingi ban yo yuk pu jingim ka jingim bom cukut. Kenal yang ini nyokor ia kasakamen joka Eucharis bakut. Kadang huan ban mani baniro ban pendan buram Yesus. Uru kuat ba tumai tak mentah piti wei kutem. Wei uru kuat ba tumai tam letese. Ukalo akotis. Kaksan snem kat karta jumpi. Uday wei neki samla smart pasting. Ukwa banyak kai football, ukwa banyak cricket, ukwa banyak kai bun keke. Hadin bau layok pediang yang Yesus aka Eucharis bakoi. Terang berbor. Terang berbor. Ban pediang Yesus. Anda ulah pediang Yesus ada yang kai, usana yang terikam. Nang tawang kumdua kipai ba prasamla habki kuwei. Wang ka Eucharis kadai kalenti ba ajana shapne. The Eucharist is my highway to heaven. But ulaya lap sha yaki way da kajing na kren ju. Nang ta man kasi omju misi kamas. Omju ino kamas man kasi ulai ma kamas bakot. Nama ba pediang Yesus Ukraine kiwe kecing baru. Wiye kamaria udwar seri mana kasih. Nama bawi Yesus bari kamaria. Wiye ro ya kabalang yuk pabukut. Wiye ro Archbishop Lyngdoh Kroniam. Nama bawi ya Eucharis bakut ya kamaria ya ibalo ya kabalang. Wiye ro kipai baru krui kumni. Wiye ki samla, wiye ki naret, wiye ki bapang, wiye ki basitom, wiye ki bedok. Utang samla. Umday takataru. Uiit paya ka media. Wasikay ka mobile pidan. Utaru iit pa. Ule kumno pat na mauiit ka media. Tang chuan ke ka ba. Panuan dor ka jigstil utilit no. Upa perwatang ikibaba. Iki media kibaba bapa upa kaleng. Iki bomlong utilit no. Nila ne male umi ukalo. Nila ne mani Yesus aka Eucharis bakoi. Ninu ne manong kubong ukalo manong pu bayem balawan hiya na pedin. Nila ne male ukalo bani kamaria. Nila ne bani kabalang bani iwei pat bani ka media chungi. Ndeg bayi mani shandur la kot am. Hidur apa ke perlok di hidur wasneu de delete gino cing thoi ko pa message ki wei yang la pi ki wei le bau Yesus badan ha Eucharis bakoi dagile kum tang in long ke koi step pa ka jim jongi nama kata Pakistan bi ye ya kani ka nosgiru iwat kroi hani menem step I kermayo baptisma belah pediang Yesus sakramen bikin iknarit kira pu la bahat beriu ha la bahat beriu ha la meter ha ma la bahat beriu ha nama belai la pediang Yesus kena samla belah pediang sakramen jifas kem kila ngolong la bahat beriu ha belai kediang sakiu Yesus ha ka jim jampi de pi baro na kini kitai karashidong wating playa kecingnya Yesus Ublay sa karku sa penkalador. Ia kani katain karashinong barok huway.